Zdravo svima! U ovom tutorialu ću vam objasniti kako jednostavno i brzo pristupite i upravljate administratorskom dijelu Joomla. Nakon instaliranja na nekom od hosting servera, potrebno je pristupiti Control panelu. Ulogujte se kao admin, a to ćete uraditi tako što ćete u nastavku web adrese vašeg sajta ukucati / i administrator. Username i password korisnik dobija pri instalaciji. Kao što vidimo, administrator ima veliki broj opcija za upravljanje različitim segmentima portala. Za ubacivanje i aktivaciju jezika kliknite na Extension, Language Manager, a zatim na Install Language. U polju Search ukucajte jezik koji želite. Čekirajte jezik i pritisnite Install. Dobili ste poruku da je vaš jezik uspješno instaliran. Zatim toga pritisnite na Extension, Language Manager, Installer Administrator i stavite željeni jezik na default. Dobit ćete poruku da je vaš jezik uspješno prihvaćen. Za instaliranje nekih besplatnih šablona, prvo treba da skinemo šablon sa nekog od sajtova. Kada izaberemo šablon, kliknemo Download. Sačuvajte fajl. Nakon skidanja sa sajta na računar, fajl treba ekstraktovati, a zatim pritisnite ekstenzije, uređivanje šablona, pritisniti na Browse i dati šablon otvoriti. Zatim preuzmi i instaliraj. Ovaj proces malo duže traje, ali dobijamo poruku da je naš šablon uspješno instaliran. Nakon toga kliknemo na ekstenzije, a zatim na uređivanje šablona i naš šablon koji smo skinuli čekiramo i stavimo ga pod podrazumevanu stavku. Da bismo pogledali kako naš šablon izgleda, pritisnemo na adresu šablona i pregled šablona. Ukoliko želimo da kreiramo nove korisničke naloge, pritisnemo na korisnici, zatim uređivanje korisnika i dodaj korisnika. Tu treba popunimo sljedeće kolone: ime, ime za prijavu, lozinku i potvrdu lozinke. Zatim toga ukucajte elektronsku poštu i ići na sačuvaj i zatvori. Nakon toga možemo vidjeti da smo dobili i uneli još jednog korisnika. Hvala na pažnji.